Među 115 srednjih škola u Beogradu jedna se ističe, po svom jedinstvenom programu i pedagoškom pristupu. Ova institucija neguje i posvećeno radi na razvitku raznovrsnih talentovanih individualaca. Ako još uvek niste pogodili gde se nalazimo, pomoći ću vam. U pitanju je grafičko-medijska škola koju volimo da zovemo škola kreativne industrije. Okupili smo se kako bismo vam približili brojne zanimljivosti koje se kriju u našoj školi. Dobrodošli u serijal Đačke vizije naučne televizije. Dobar dan! Naše putovanje kroz grafičko-medijsku školu započinjemo razgovorom sa zamenicom direktora. Da li možete da nam kažete nešto o istoriji škole i odvijanju nastave ovde? Dobar dan i vama. Škola, kao što znate ili ste pročitali na sajtu, postoji od 1947. godine i prvo je bila na jednom drugom lokalitetu u centru grada, no u poslednjih više od 40-50 godina je na ovom ovde prostoru. Škola je nekada, kao što znate, bila klasična zanatska škola. Svi ovi profili, odnosno neki od ovih profila koji se sada izučavaju, su i ranije postojali, ali naravno, pošto se mnogo toga promenilo uopšte, pošto su zahtevi privrede drugačiji, pošto su se raznorazne stvari dogodile u tehnološkom i tehničkom smislu, onda je naša škola naravno pratila te tokove i totalno promenila neke profile. Od pre 2 godine je škola promenila naziv i zove se grafičko-medijska škola, a naravno to je bilo uslovljeno time što je škola promenila i profile. Neki profili novi koji su od pre nekoliko godina uvedeni jesu tehničar digitalne grafike, tehničar za oblikovanje grafičkih proizvoda. Od sledeće godine ćemo takođe imati, od sad narednog upisa ćemo imati neke nove profile. Naravno da smo zadržali i te profile koji su klasični, koji su zanatski više, da kažem, a to su profili koji se zovu tehničar grafičke dorade i tehničar štampe, fotograf naravno kao jedno od najznačajnijih možda profila vezano za našu školu. Za kraj nam recite kako vidite budućnost ove škole i kakvi su neki naredni planovi. Pa ja mogu da kažem da sam vrlo zadovoljna koji profil đaka dobijemo. Poslednjih nekoliko godina se na upisu to jako dobro vidi. Znači dobili smo mnogo bolje đake, da kažem, đake koji imaju bolji uspeh. Sa druge strane, škola je, kao što sam rekla, doprinela da učenici i njihovi roditelji prepoznaju šta je to što je novo, dobro, drugačije nego što su, na primjer, neke druge škole. Jako smo zadovoljni načinom na koji naša deca učestvuju na raznim konkursima i koje uspehe postižu, ne samo iz predmeta koji se tiču grafičke struke, nego uopšte i nekih drugih predmeta. Ono što je trenutno, čini mi se, najbitnije, neće ići možda toliko, uslovno da kažem, horizontalno u smislu da se sada širi škola vezano za neke nove profile. Mislim da ćemo u narednom nekom periodu se jako baviti regionalnom saradnjom. Ovakve škole postoje na prostoru Slovenije, Hrvatske, Bosne, Makedonije. U Beogradu je, kao što znate, jedna jedina škola. Naravno, u Srbiji postoji pri nekim drugim školama smerovi vezani za grafičku struku. Ali ono što je interesantno jeste da u stvari u celoj ovoj priči, kada se uglavnom svi nešto odvajaju, mi mislimo da je dobro da u stvari se regionalno ispovezujemo sa nekim školama istog našeg usmerenja, i da u stvari na taj način mogu naša deca da prave neke druge uspehe i rezultate. Pored tog smera multimedija koji će biti
od ovog septembra na upisu. Škola u narednom nekom periodu će možda modifikovati neke smerove, na primjer poput fotografije, u smislu da se nastavni planovi i programi možda malo modernizuju, pre svega vezano za opremu koja se koristi. A što se tiče ovih ostalih profila, vrlo smo, čini mi se, sada u vezi i u istoj priči kao i neke profesionalne možda kompanije i firme koje se bave poslovima koji su vezani za grafiku i za medije, kao što i naša škola obrazuje kadrove, odnosno učenike za te poslove. Hvala vam puno što ste nas ugostili, što ste izdvojili vaše vreme da nas malo više približite našoj školi i da nam odgovorite na pitanja. Hvala i vama. Sada ću da vas uputim ka Tamari, koja je istraživala ko su najistaknutiji učenici ove škole. Nastavljamo naše putovanje kroz grafičko-medijsku školu. Želimo da vas upoznamo sa mladim ljudima koji, zahvaljujući svojom upornosti, radu i talentu, pokreću ovu kreativnu instituciju. Kao u nastavnim, tako i u vannastavnim aktivnostima naši učenici imaju dosta uspeha. Vid, dobrodošao u emisiju Đačke vizije naučne televizije. Hvala, bolje vas našao. Za početak, hoću da te pitam zašto si odlučio da upišeš grafičko-medijsku školu? Meni grafička nije bila baš prva želja na listi. Bila je druga, za tu prvu želju mi je falilo oko pola boda. Ali evo sad, posle 4 godine, kad pogledam kako je sve bilo i kad vratim film, pošto neki moji drugari iz osnovne su upisali baš tu školu, baš taj smer, i mislim da sam ja mnogo bolje prošao. Iskreno, nekako ovako životno, ne samo što se tiče škole. A pored toga bila mi je druga želja zato što je imala dosta stvari koje me interesuju. Imalo je programiranje, to neko grafičarstvo, malo crtanja i bilo je nekako sve obuhvatno i dosta široko i zato mi se činilo kao da mogu da dobijem široko i dobro znanje. Koji si trenutno smer i šta ti od predmeta koje pohađaš najzanimljivije i zbog čega? Ja sam na smeru tehničar za digitalnu grafiku i internet oblikovanje. Malo mi je teško da se setim, pošto mi uvijek kažemo onaj novi, ili samo digitala. Najzanimljiviji predmet mi je programiranje. To mi je bilo baš interesantno, doduše nemam ga u 4. godini, ali pored programiranja, predmet tehnologija obrazovnog profila, koju imam sve 4 godine, je jako interesantna i zanima me baš sve što radimo. Tako da mi je to nekako, to je zapravo ono što ovaj smer jeste. Koje uspehe i nagrade bi izdvojio kao najznačajnije za tvoj dalji rad? Najznačajnija nagrada mi je prošlogodišnje 3. mesto na republičkom takmičenju iz psihologije. Pre toga jedan krug tog takmičenja samo ranije, specijalna nagrada za naučno-istraživački rad, takođe iz oblasti psihologije. To mi je nekako najznačajnije jer mi omogućuje da upišem fakultet bez da polažem prijemni ispit, što je zaista olakšavajuće, posebno za filozofski koji je generalno tražen fakultet. Pored školskih obaveza, čime još voliš da se baviš? Mislim, čuli smo za psihologiju, da li imaš nešto? Da, pa u poslednje vreme se bavim dosta ljudskim pravima. Aktivista sam Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Volim da se bavim sportom. U planinaško-sportskom klubu Pobeda sam već 2 godine. To je planinarenje, treking. Treking je vrsta planinskog trčanja. Što je jako interesantno jer je dinamično i u prirodi si sa drugim ljudima i sam u isto vreme. Pored toga volim da gledam filmove dosta, volim Sherlocka Holmesa, obožavam. Da, volim nekako generalno da istražujem, to je sve teme, osim nekih matematičkih, znači samo da ima slova i reči, to je super. Tako da eto, to je to. I još jedno pitanje, šta ti je ova škola donela?
Škola mi je donela sigurnost. To je nešto, prvo kad pomislim na ovu školu, ja pomislim na sigurnost i nekako moje samopouzdanje je dosta poraslo boraveći ovde, pohađajući ovu školu, jer imam osjećaj da ljudi obraćaju pažnju na mene, na stvari koje radim, na stvari koje se dešavaju u školi, ono što želim da pokrenem. I učenici su nekako prilično prijateljski nastrojeni i nema sad, ne znam, ti izgledaš ovako, nosiš ove patike. Mislim, naravno ima pomalo, ali mnogo manje nego koliko znam da ima u nekim drugim školama. Tako da sigurnost, samopouzdanje i naravno široko znanje iz oblasti grafičarstva. Hvala ti što si bio gost u našoj emisiji. Želimo ti puno sreće u daljem radu. Hvala i hvala vama što ste me zvali. Mnogo zanimljivih ljudi se kriju u našoj školi, zato mikrofon prepuštam Anabeli koja je istraživala koji je to najzanimljiviji nastavnik. Da ne otkriva mnogo, ona nas čeka spremna u studiju da otkrije koji je to mistorezni nastavnik koji je ujedno omiljeni među učenicima. Sada prelazimo na profesore koji su zaslužni za to da učenici grafičko-medijske škole iz nje izlaze sa znanjem i veštinama koje su im potrebne kako bi nastavili da se bave svojom strukom. Naš prvi sagovornik je profesor prakse Nemanja Živković. Dobar dan, profesore. Dobar dan, hvala na pozivu. Dobrodošli u Đačke vizije naučne televizije. Hvala vam što ste nam pružili priliku da pričamo o vašem fotografskom putu i o tome kako se učenici snalaze u fotografiji. Za početak nam recite šta je uticalo na vašu odluku da krenete da se bavite fotografijom? Pa, fotografija se nalazi u porodici, mojoj porodici, da kažemo nekoliko generacija, tako da mi se otac bavi fotografijom i nekako logičan nastavak je bilo da i ja nastavim da se bavim fotografijom, tako da, eto, nekoliko, da kažemo, decenija kasnije ja sam nastavio to što su ranije pre mene započeli. Kako izgleda vaš rad sa učenicima, sam proces, praktične vežbe i kako se tu učenici snalaze? Pa, učenici se vrlo dobro snalaze na nastavi, zainteresovani su, rade, vredni, a sam proces je to da zavisi od godine do godine. U prvoj godini se radi crno-bela fotografija, analogna priča, dok se od druge nadalje upoznaju sa digitalnom fotografijom, radom u studiju i svim temama koje prate nastavni plan. Bilo bi dobro da napravimo razliku između umetničke i klasične fotografije. Koji oblik fotografije imaju dati priliku da izučavaju na vašem predmetu? Pa, radimo u principu sve vidove, odnosno sve vrste fotografije, iako taj umetnička fotografija je malo pipav termin, ali, kažem, sve vidove fotografije radimo, tako da trudimo se da imamo širok dijapazon, da kažemo, tema koje izučavamo i kojima se bavimo. Pored rada u školi imate dosta i izlagačkog iskustva. Koje teme ste obradili na tim vašim samostalnim izložbama? Pa imao sam par samostalnih izložbi i šarene su, da kažem, teme bile, ali uglavnom se poslednje vreme okrećem ka nekom vidu umetničke fotografije, opet kažem, ne volim taj termin, ali uglavnom su neki aktovi koji imaju dodatne neke priče i koji se vezuju za još neke teme, tako da je to kombinovana tehnika, da je nazovemo. Koje su vaše najznačajnije nagrade? Pa, najznačajnija nagrada koja mi pada na pamet je memorijal Dragoljub Tošić, koji je organizovan od strane časopisa Refoto i bila je relativno skoro oktobarski salon gde sam dobio pohvalu. Mislim da je to bilo 2019. 20. recimo. Za kraj nam recite šta čini dobrog fotografa? Da pre svega istražuje, da gleda rad drugih fotografa, da uči i najvažnije da radi. Hvala vam još jednom na gostovanju. Hvala vam. Dobar dan, profesore. Dobar dan. Dobrodošli u Đačke vizije naučne televizije. Hvala. Koliko je praksa bitna za učenike grafičko-medijske škole? Pa praksa je, da kažemo, jedan od najbitnijih segmenata u školi, zato što
se đaci zbog toga najviše i upisuju, kako bi dobili nova saznanja o nekom zanimanju koje bi dalje da obavljaju. Što se tiče samog koncepta prakse koji je zasnovan ovde u školi je da on predstavlja neku vrstu simulacije učenicima u realnosti kako bi to izgledalo kasnije kada budu zaposleni. Kako deca odgovaraju na brojne izazove na koje nailaze u toku rada? Pa deca prilično dobro odgovaraju na izazove koji su pred njima, čak imaju i neku vrstu prednosti time na praktičnoj nastavi što profesori u trenutku problema izlaze odmah u susret, ukazuju na različite vrste problema, tako da se prilično dobro snalaze sa tim. Nismo vam još ispričali sve zanimljivosti ove škole, zato bi bilo dobro da vas uputimo u prostor u kojem se održavaju kreativne sekcije. Nastavljamo naš put kroz grafičko-medijsku školu. Zdravo svima, ovdje sam sa profesorkom Katarinom Janjić i Vesnom Stanisavljević koji će nam reći nešto više o novoj anime manga sekciji. Dakle, šta čini ovu sekciju posebnom i koliko je učenika zainteresovano? Pa posebno ih čini baš zbog toga što u startu kad smo krenuli da radimo mislili smo da će biti mnogo manje učenika, a onda se javilo ogroman broj učenika. Jedva smo uspeli da negde napravimo odabir od 50 učenika koji će tu da učestvuju. Nažalost, ova korona nas je malo presekla, tako da se vremenom počelo osipati sve, ali najbolji učenici su i najzainteresovaniji su ostali i rade i dalje u toj sekciji, odnosno bave se mangom, odnosno animom. Profesorka Vesna će nam sada reći koliku slobodu uopšte učenici imaju u pravljenju stripova i kako tehnički izgleda sam proces rada. Učenici imaju punu slobodu da odaberu teme koje su njima zanimljive. To mogu da budu neke istorijske teme, neka mistika, nešto iz svakodnevnog školskog života, nešto što njih interesuje. Kako traje čitav taj postupak? Prvo učenici osmisle scenario, napišu ukratko scenario, zatim glavne likove, karakteristike tih likova, nacrtaju te likove u nekoliko različitih položaja i onda počinjemo da crtamo naslovnu stranu. Naslovna strana se radi u punom koloru, a zatim unutrašnje strane koje se rade crno-belo. Da li učenici rade digitalno ili ručno? Pa ima različitih učenika i različitih principa. Većinom se prvo krene ručno se pravi skica, ali mnogi od njih su prešli skroz na digitalni princip rada i sve od kreiranja do krajnjeg izvedbe rade na kompjuteru. Kako se vi slažete sa učenicima i kakav je vaš odnos sa njima i njihovim radom? Da li razumete njihov način izražavanja? Naravno da razumemo. Saradnja je sjajna. Oni imaju različite ideje, različit pristup, svako ima svoj individualni pristup i mi smo tu da ih razumemo za sve što oni urade i što predlože. Nalazim se u ateljeu grafičke škole sa Natašom Vojvodić, koja je najviše nagrađivan i najistaknutiji učenik ove sekcije. Sada ćemo imati priliku da pričamo sa njom i da vidimo koja je u stvari tematika tvojih radova. Pa moja tematika se obično bavi fantazijom i tako magičnim stvorenjima. Moj stil nije toliko anime, koliko je više inspirisan zapadnim stilom stripova. Ja obično radim digitalno pre nego što radim tradicionalno na papiru, ali volim oba da radim. Gde pronalaziš inspiraciju za svoj rad? Pa inspiraciju obično dobijam uz pomoć mojih prijatelja. Mi obično zajedno kreiramo neke priče koje ja onda ilustrujem u svom stilu. Nataša, koji su uopšte tvoji uzori u pravljenju stripova? Pa najveći uzor mi je bio Tim Burton. On je film direktor i umetnik
i njegovi radovi su me mnogo inspirisali jer su bili mnogo drugačiji od mainstream filmova u to vreme. Hvala puno na gostovanju profesorkama i Nataši. Ovo je bila anime sekcija. Ovo bi bilo sve od nas. Stigli smo do kraja našeg putovanja kroz grafičko-medijsku školu. Nadamo se da smo vam barem malo približili atmosferu naše škole. Za više informacija posjetite sajt naše škole grafickomedijska.edu.rs. Hvala na pažnji, puno pozdrava!